Allah'ın алдында қадір барқыңды тұтқан ордыңды білгің келсе, өзіңді қарачы, Allah сені қайсы жерге қойған. Жашоодо bir шефтин, чоңдун алдында қадір барқыңды білгің келсе, сені қайсы ишке қойғаннан білесің да, паланчы оң қолы дейді. Ешке қарауыл қып қойса, ошончо қадір барқың бар екен да. Allah Taala'nın алдында қадір барқыңды білгің келсе, көрчі Allah сені қайсы. İza şagalaka bizzikri fa'lam ennehu yurid en yazkurak. Eğer Allah Taala seni zikirмен алек кылса, subhanallah, elhamdülillah, bismillah, Allah'ın esesен bilgin, Allah seni estegisi kelеткен. Ve iza şagalaka bil Kur'an fa'lam ennehu yurid en yuhaddisak. Eğer Kur'anмен алек болсаң, Kur'an okusan, 24 saatte seni Kur'an okuy turgan saatin бар екен. Bilgin Allah seni men süйлөшкүсү келеткен. Kur'an kalamul Allah'ın sözü. Allah bilen süйлөшүп Kur'an okuysun mu? Je kulağına kulaklık tıkıp alıp, je tataң düşünmegen muzika okasın mı? Ve iza şagalaka bit ta'at fa'lam ennehu aradan yuqarribu qarrabak. Eğer taat ibadet rükû menen, sajda menen cumaga kelsen, meşke kelsen bilgin Allah seni özüge jakındatqısı keletken. Sen Allah'ın uyuna geldin. Ve iza şagalaka bin nas, eğer elmen alek bolsaňçy, palançanda eken, pustançımda eken, adamlar melik fa'lam ennehu bilgin Allah seni qor qılgısı keletken. Sen bende olup özüңdün ayıbың menен alek bol. Sen biröөлүн kemçiliginden alek bolma. Bir adamlar menen alek bolgan adam en qor bolgan adam.